emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi. Gorwa chintanda nye chense gosi Mono ni ngaki yogokorera abananchi emirimo. Serikali etumie professionals ku understand ibintu byonse. Kenya. We are going to work together to take this country to the next level. Nensingima aya namang'ana Amayia Kisii FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Maragabo miyo mwanchomo tegerere chetanire chideka ibire guri chinse komicha bono maragoba chinga kina indengo koretara Amang'ana Amayia asinchira yo bwekiranu gati Amang'ana yo asinchira yo bwengeri tangani Umurai wense ya Kenya mweskebila Ruto ni gobona alire ira buna asigika kemitenye 12 eribosio ense ya Kenya nigera chikobe ntangani asorogongoro Afrika korose cheseme chechip smartphone chiriguri rihinseke gima Kegambero nigo kya muruseria mamocho yobo kurumi umukonyi bo muraibu ense ya Kenya umuskirga digashagwa amona abantu bande kyanda abagambe amona bakonyi babo kurwase chi sublocation cyanya kenimo nyamonge amoni getonto nigo ritukuria rero bakore barasa yobo amo asumucho nasari asibunge north mugirango me county Nyamira erinde kumurikira cinchira baracie kumukereria igoro ebirengo bye cinsemecho Nabanyanyimbo imeye county Isiolo nigo baba bekire byarabo iburi bo mwana umunyaruka bw'imitenye 5 nomo magayo yo ukagirwa ku musaru mwana uyo asensemo ya Isiolo North Muncho mategerere na kwariganire erinda nyora ya mona yanda mange asenchira yo bwekiranu bunabaga utekera asemesite Amang'ana Amayia imeye Kisii FM ereterane nguru purity Nyangweso Umwancho mategereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya Amang'ana Amayia imea Kisii FM. Kisii FM enka yomugusi. Murai wense ya Kenya umweskebile Ruto ni gobona alire ira buna asigika kemitenye 12 eribosio ense ya Kenya nigera chikobe ntangani asorogongoro Afrika korose chiseme chechi smartphone chirigurire insekegima kakona kurasa magacho a Kenya National Chamber of Commerce and Industry imemucho Nairobi muskeruto ni gaine kebuna chiseme chio chirachekonigwa insichishilingi chiribwisano nigo chirachekorose gwanche asenjira ingija irinde gokonya basaime yense ya Kenya banyare gokora emirimo gwetero mutandao. Already we are working with our telecommunication sector so that we can have a smartphone that is going to be less than 5,000 shillings. A smartphone that can do everything that you want. A smartphone that can make sure today the cheapest smartphone is 10,000, maybe 15,000. We want to see whether we can get it to $30 or $40. And I want to promise the country that in the next 8 to 12 months, we will have the cheapest smartphone in Africa, manufactured in Kenya. Kisii FM enka yomugusi. Nikigambiro nigo kya muruseria mamocho yobo kurumi umukonyi bo muraibu ense ya Kenya umuskiriga digashagwa amona abantu bande kyanda munachebina Victor Wakumile nigo anchirana ubkoburia kwa Ruto nense moyo bosweri ekoragwo no mwasweri monene bwe serikali DPP Nudin Haji eyabori tekigambiro gutugitarariki ni kyo bokurumi bwechishilingi angichi bilioni 5 enugutanye igekonye kumubwatira nityo umuskiriga shagwa amona abantu bande kyanda asingenje yo kuburwa obosaide nanyinabo Wakumile nigo aba kureire umuskiriga shagwa amona bantabu kyanda bona nabo barabwatwe na goswero na inda sama tukaribusyo nyobo tukiboko gendererwa no bosaide bonde gotoka unamba bwatama muchayo yobo kurume. There being no objection to the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Now, the accused persons are hereby warned and informed that they may be rearrested in future and on the same or similar charges. Kubatakana ningani yo mwanchemo tekerere omo seneta bwe county ya Nyeri ukuruko wa home wa Matinga
nigaburirie serikali gutingia emirubirio yo guchekwa ene kebuna abanyanyimbo tebari guche gutumikwa bobe na gusugumwa kubekera abakenya mamocho y'oburimo asengenje emisimamo yabo ya gisiasa bwego wa matengani gatebiribuna omobisonde bwense bw'abanyanyimbo uyura chigotokana mamochanga bunayo nabonerete wiko bwesubwe kegambero na kwigurirwa egetambukiro egetende kierecheko. The current government we want, and we want to promise Kenyans that this will never happen again. The police will never be forced to use the judicial system to oppress Kenyans who are of different opinion. Will never again use the judiciary system as a weapon to oppress those who are against our views. It is my desire as a parliamentarian that we actually bring law into place that will make people and officers who take such orders which are illegal from their seniors prosecutable. Koba umoncho motegerere tukore igoro umuskeno Den Haji nigabore abore tike gambero gutugutarari kinikyo abase akemocheti ekyombo kyo gutukaba sereke DCI asogotakora ubutuki bwabo irinde konyora ubusaidi boisaine chinga keche bwego mawakili bo muske gashagwa ukorwa kyoko kilo 10 nigatebetabuna ikinikyo nigo kyabetege gusegetwa na siasa irinde kumunereria umutejoye. Igogenderete gutegerera Amang'ana Amayia kurwa Kisii FM enka y'omugusi. Sorobatiro ndo mwachomo tegereri abagambe amona abakonye babo kurwa sechi sublocation cyanya kenemo Nyamonge na Egetonto ni igori tukuri rero bakore barasa yobwamo asomucho nasari ase bunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira irinde kumurikira cinchira baraki kuimukerera igoro ebirengo byensemeyo bakona nemeseta Amang'ana Amayia abarayikurwa sechi sublocation yecho gati yabo motoreti okurwa Wilkesta Bosibori koro kibobora nigo bene kebuna ase barase iyo nigo bakwanira inchira yo guche gukuru bosaria anamono boibe amone changa na boigo kwene kyabuna abana bonsi bari babonete ko besukuru mbagenderere n'amasomo abo bunebwenerete amareta Wilkesta Bosibori atoka motoreti ogabora sire iba twacha igase mucho nasari barasa yaba erecenki parasa ebarasa yitwale gukwana regoro y'abana babako banyara maritari bwangu arafu n'abakingo k'ikiko rw'ubo uyu wabokoboke amarwa siri w'ebinyoro irindo murembororikane ikadi abamura batokire bakariho ko akakikadi ubutuko no mugaso batari kurara arafu na ubimbura abandi bakari kuiba cyombe abandi bari tucyombe tukorana kibari ikindi kintu twakwanira singi parasa no twari ngabagambe batatu ababura oya uyoborangiye yomo nabandi natenimo bage chief no yarenge yogo twachamo tusigibo sari borase binyoro byeito Samaria tangoro kwa Barnabas Nyanus Mongeri orokyo mara village ebarasa twabwate pakomo chief na arenge obokera location ana Joseph Aima amono nyakeni mosa location egento mugambi to moya akwanira mono gari okwana goro yebinywa yobo sari mwe binyugwa amono oboibi n'abana batari kwenda gisukuru yaso bwenyera yakrawoni otabanga tobwaterane Chinga keche boiga bamenye bensemeyo nigo bagikira ubosere babiri boko ene kigwa asensemeyo anemono ugukururwa kwa bana abanyaruka bona nigo baruruko bore gucia sabagambi babo ko ene kyabuna mbachikurigia abo bisa aho baranyari ko bakwanira bamenye becinsemeyo igoro yecinjira baranyari ko egendereria anemono obosemia igoro yubuya bwechiseme amajeta na nkoro kwa ropa tondigi onkoro nyakeni musa location Nyamonge location moja ndo twate kenyoro no ya bana bake batigire school wa bakire kipadi obore inde vinge byatagire ko bakana ko sereke kenyoro no boy ono anahege tutarigeria na tuba to somo kutana bwe sabi bunechi go mbangana banga na umara kyawo cyako ko rigeria abana baganda school abagambi bwa kingujo batoretera abo sebesere kalbijinse mwawa egara abantabu baje ko tobora kelimo tobona takomenya ase nyiryeito nariyo abana bayita abangi batigo cyandika nakubwa mono batasemye gitorera abana bayita school egicyo bubundi n'igikuru ngikinene egara abana baje ko konya ekinyura asamu tukamambi ikine kikerengali ya abantu ababandi twaganizita korerwe abantu bekinyuro Igogenderete gutegerera Amang'ana Amayia kurwa Kisii FM enka y'omugusi. Muncho mutegerere jegana Amang'ana Amayia genderete guguchira sinchira yobwikiranu eye mase ye mukuru Kisii FM chinga ko tonyara gutera ibirengo bya 94.1 gusaba tonyara gutera website ya www.kisifm.co.ke gusaba no gutonyara asense media YouTube gutera Kisii FM digital Kisii FM enka
y'omugusi. Togosuka busyo na Amang'ana mayumo nchumo tegerere abanyanyimbo imeye county ya Isiolo nigo babekire byara abaiburi bo mwana munyaruka bo mitinye etano nomo magayo gukagirwa ku musaro mwana uyo asense mu ya Isiolo North. Mwana uyo ni gatorete kweri tukere Jumanne wiki yiga na kumnyiki wa senya gitari rifaro ya Isiolo abo asagendere tukonyorubo bwenia asebona abanyagitari babeire bakoene kyabuna ni gategereto chingoma chimba se chinsemo cya ye chansoni abatani bokurwani busa ugusaro kwa bana abanyaruka imeyense ya Kenya nigo bano besokire na kugikirege kore kyo abo ase babolire serikali kubairira abiburi abo egetambukire gitinde kirichiko. Nimeweza kupata ripoti kwamba kuna mtoto wa miezi 6 amekeketwa, na hilo limenistaajabisha kwa sababu mtoto wa miezi 6 ni mtoto mdogo sana. Hata kama huwa tunapigania mambo ya FGM, hii imekuwa extreme kwetu, na ningeomba serikali iweze kuchukua hatua kwa mzazi ya huyo mtoto, kwa sababu miezi 6 ni mtoto ambaye sasa anaweza poteza hata uhai na hata reproductive health yake itakuwa imeweza kuharibika. Abanyanyimbo imeye county ya Isiolo nigo bono baba kulira bakenya gwetanga kurwa kubasara abana banyaruka na kwenike bunonde bwensi urache konyorwa kago korike bekyo nigarirwe getambukire gitindi kegere kusarwa kwa abana banyaruka nigo kurima mincha yirichiko riense ya Kenya. We want to send a very stern warning to those who think that they can practice this retrogressive culture, that the law is very clear. FGM has been outlawed in this country, and we would not like anyone to participate or to do what they're doing at the moment. Igogenderete gutegerera Amang'ana Amayia kurwa Kisii FM enka y'omugusi. Gukora kurwa SMS ya Amang'ana Amayia chinsa ikomicha bono marago bo monchumo tegerere ababatani asiche sekta au anene mona abasai nigo besokire na kwenye muchie serikali ya Kenya kwanza asuko bategese ko abasaya mona abantu bamenyete no borema chunge kimuraibense ya Kenya Mwiske William Ruto abeto gochoraba waziri amona bariki babutambe asiche wizara au wakona sigikari kyo kyariganirwa nigitugia demokrasia yebya mebinge kimanyikanite buna Center for Multi-Party Democracy CMD imemucho Nairobi abari yabo babasai nigo bigoba mubolire Mwiske Ruto kwenike buna nachigikirania ikigancha kya Hustler Fund umutinyo gocha irinde gusira abakenya abo bagendrete gochandika. Sara Mumanye no roboti oruo ubuneko bwatia. Habwatani bechi sekta au ime ya Kenya nigo baisokire na kuboli Mwiske William Ruto wikirania umurobere wa Hustler Fund erinda konya abakenya gochako bonchorere na libaranyane gokorenchare iyo bagendrete wetera. We call upon the President to remain true to his promise of launching the Hustlers Fund. We request the relevant government agencies to ensure that the criteria for the youth to benefit from the fund is fair, inclusive and transparent. Abana yabo boyo nigo bayagosiye serikali asogota chora abasaye abantu babwato oborema nako bamba bagase serikali. We note with concern that the appointments for the cabinet secretaries and the principal secretaries did not reflect the desire of Article 10(2)(b) of the Constitution of Kenya of ensuring inclusivity, non-discrimination and protection of the marginalized groups, particularly the youth, the young people and persons with disabilities. Kuripoti la Kisii FM Sara Mumanyi. Kisii FM enka y'omugusi. Ncho mutegerere chetani richideka 15 guri chinsa ikome chabono margoba gwikira bunongo yakorera Amang'ana Amayia senchira yo bwikiranu bia mona sengencho wacho wara kuyategerera ime yenka y'omugusi. Kisii FM gwetreberengo bya 94.1 retera nenguru kwa Purity Nyangweso na kuganirie obotegererio bya Omwelio bwa Amang'ana Amayia bunaletwa sole na Kisii FM enka y'omugusi. Kisii FM enka y'omugusi.